Asingene sibingelela under Ivumani is film lo ukuba uhleli ethu ngusibhakabhaka wakwange usikhona usisi osibhalele khona lapha ehlelweni lethu usichazela ukuthi ungubani yini imbangela ba unobangela ba eze la ekhaya khona afuna ukusiphothazela kona sisami akuchazela babukela usiphatheleni la Yebo sanibonani babukeli egama lami nguMbali wakamlotshwa ohlala eNanda ngibhalele la ekhaya ngoba nginenkinga esiqashile lapha ekhaya sekuneminyaka nje siqashile sahamba ngokumsebenzi sithe sesibuya ekhaya sabuya indawo yakhe sirentisiwe futhi sekuhlala omunye umuntu ngingeke ngize ngisakwazi ukukhipha omunye umuntu lapha eromini ngoba bese ekhokhela irent kwaphoqeleka ukuthi ngimfake lapha endlini enkulu ngoba abazali bamvele bebazoba nohambo oluhambayo bayohlala emakhaya sekuhamba isikhathi nje isiqasho saqala ukungihlupha ngoba bengingikwazi ukubikela abazali ngoba icala belizobe kumina ukuthi ngisikhipha kanjani isiqashi endlini noma ngingashijikisi ngisifaka endlini enkulu ingakho ngibhalele la ukuthi sizama ukukhuluma naso isiqashi siqale nje ukungicontrola ngingathi isiqasho sanele igama lakhe ngoba yena mina naye bese sizwana nje sisijwayelene saqala nje ukungicontrola sicontrola impilo yami abangani abantu engithandana nabo singibuza ukuthi ngithandalelana nalabantu ababafuni kanjani nakanjani saqala ukungicontrola sangishintshela nje kuthe ngesinye isikhathi ngithi ngibuya kamngani wami sengithi ngiyafika endlini kuvuliwe okay vele ngiyazi ukuthi sebuyile emsebenzini ngithi ngiyabheka ekamereni lami ama-chest of drawer ami avuliwe ngathi ngiyambheka hawu uphethe ama-underwears ami uyawanuka hawu ngimbuza ukuthi ufunani la ekamereni lami engitshela ukuthi ubheka i-charger ubheka i-charger kanjani ngoba i-charger isedaningi ufunani i-charger kanjani la ekamereni lami eqale ekhuluma izitori angidlulise leyo ngithi hayi mhlambe mina mhlambe ngithathe izinto phezulu ngithi mekuqhubeka-ke kanjalo-ke hayi ngingayinaki-ke le ndaba le yama-underwears kwathi ngelinye usuku ngabiza abangani bami ukuthi hayi sihambe siyoyichilela lapha ekhaya ebuye emsebenzini kube ikhathi ntambama ebuye emsebenzini engicela ukuthi ucela ukukhuluma nami eceleni hayi ngisukume ngihambe ngekini engibuza ukuthi hawu usaqhubeka nalabangani bakhe ekukhuze ngapho ngithi hawu ayibo uba manje wena uzongitshela ngabangani bami ukuthi ngingazwani nabangani bami kanjani wathi usaqhubeka nabo ngikutshela nje ukuthi ngibafunda abangani bakho ngoba labangani bakho bakuzwanisa nabafana nani ngimtshela ukuthi hawu awukwazi phela ukuthi ufike la ekhaya ubizwe mina ukuthi uhlale la ekhaya uqede lapho ucontrol impilo yami kanjani kuze ngingenela umngane wami ebuza ukuthi hayibo kwenzakalani nakho umsindo la ekhaya kusuka lapho engitshela ukuthi mina kanti angiboni yini ukuthi kwenzakalani la akaboni yini mina ukuthi yena ngumuntu wakhe yena athi hawu umuntu amanjani wena ngoba wena uyisiqashi la ekhaya ufike ngokuzoqasha la enza into yakho nami ngenza into yami futhi la ekhaya isekhaya la ekhaya awukwazi ukuthi ungangiphatha noma kanjani umuntu waqala ungicontrola lapho since then nje ngabe umuntu wakhe nje ngabe umuntu ngoba ngisho ebanganini bami uyabatshela ukuthi umuntu wami kanjani nasemgaqweni umuntu wami kwaziwa lokho nje ngasekhaya mengithi ngizama ukuchaza istory hayi umuntu wami vele bayakuvuma lokho ngoba nakho uhlala ngisho ekhaya ngizama ukukhuluma naye ngitshela ukuthi akwazi umuntu wakho uma ukuthi kanjani ucabanga lokho ngicela uphume uthathe amasaka akho uhambe la ekhaya kwathi ngelinye ilanga wabiza abangani bakhe babizele ekhaya babiza abangani bakhe bahosta-ke lo wangitshela ukuthi ayikuzobehle nabangani bakhe kodwa angingazi mina ukuthi kuzohosta wahosta nabangani bakhe wangibiza wathi ayifuna uku-introduce abangani bakhe ngahamba mesho usibani ethi ayisize sikubone kade phela ubafaka ekhuluma ngawe nani ngithi hawu kade ekhuluma ngami ayi ngingakunaki lokho sewuthi ekhuluma lodwa osengishela lo munye wabo ufike naye yaqala lapho ingxabano kwaba nje ingxabano enkulu wathi uyishela kanjani intombi yami ukwazi ukuthi intombi yami sekubuza yena sanele ukuthi umngane wakho ngishela kanjani ngiyintombi yakho sanele ngiyintombi yakho kanjani mina kanjani ongichazele kanjani ngiyintombi yakho kanjani bangitshela abangani bakho izinto ezikhuluma ngami nani ezinye izinto nje ziyangishaqisa ngempela ngoba okwabantu sewazena ukuthi ungilobolile ukuthi ungilobole nini angazi ingakho ngibhalele la ekhaya ukuthi ngicela nikhulume naye usekusisa ukuhlanya nje njengamanje ngiyabona ukuthi kuyela la khona ukuthi uzongigcina sengidlengula ukugcineni and abantu bangazi ukuthi ungidlengulile ngoba bazobacanga ukuthi uthandana nami kanti lutho akathandani nami ingakho ngicela usizo leni ukuthi ningisize ngikhulume naye ngoba ngeke ngikwazi ukudlulisela abazali le ndaba ngoba ekugcineni kosuku ufakwe umina lo muntu lo endlini ufakwe umina abazali bazothini ingakho ngize namhlanje la ekhaya ukuthi ngicela usizo leni nje isikhathi ngahamba ngathi ngiyoneka amaphenti amasekulayini kanjani manje ngoba phela naye yawashe ngiyiphethe la amaphenti amasenikwe kulayini ngimbuza ukuthi hawu aneoba amaphenti ami ethi hayi bekuphunguleli iwashing usungaphungula iwashing ukhetha amaphenti kuphela wodwa nje amaphenti ukhetha amaphenti wodwa ngaxa ngathi hayibo nakho
ngilokhu ngilingwa yini amaphenti ami une-obsession nje yawo angazi ukuthi kwenzakalani angazi i-obsession nje ebhedayo le nayo and uzongidlengula ngoba noma ngigeze ukubone lento lo ukuthi uyageza ukuthi uzoyazi ukuthi khona umuntu okubukayo ke la noma kanjani khona umuntu ongibukayo kuvele kube nalolo ngize ngilokhu umnyango ngisho ukuthi hayibo kwenzakalani manje ngiyasola ukuthi flash ukuthi uyangibuka noma ngigeza ngoba efonini yakhe kunezithombe khona lo thuku lolu ngangithi ngicela ifoni yakhe ngifuna ukucharge ngifuna umchargela ngoba ngangifuna uyisebenzisa ifoni yakhe angazi ngangizodana kodwa ngoba une-PDF mina nganginganayo i-PDF ngithi ngifuna ukuthatha ama-document asefonini yakhe ngathi mengithi qala ngaphambana nesithombe sami kodwa ngingakhumbuli ukuthi awu ngangishutha nini-ke la kulesi sithombe lesi ngidlule ngiscroll ezinye iy'thombe ngilele bhuti wami ngilele ngishutha noma ngilele-ke shuthi uvedane ifike ekamereni ngishuthe noma ngilele ngixake ukuthi hayi bonakho isimanga phela ngizonqunwa la ngizonqunwa ngiyadinga nje ngempela usizo nithi ukukhuluma nani mhlawumbe uzonilalela nini. Alright babukele emakhaya sawuthi thimba elingasemumva futhi ngimdedele umfowethu lo aka enze ngaphambili akazoziphendulela ngathi awufeel safe angikho safe dami angikho safe nakancane. Alright ningamdedela ubhuti lo aka azoziphendulela usisi ngathi apho umkhupha inyumbazana babukele emakhaya sindini lo bhuti sifa njani ngiyasaba ngoba shuthi yabo manje imotive leyo ukuthi shuthi nami mhlawumbe ngiyayibona into eyenzayo shuthi uzogcina esethatha i-action. Sikwamkele ihlelo lethu. Ngiyaphela bhuti wami ngiyaphela. Waza bhuti come closer ngokukhulu uyithoba nenhlonipho nje ngabizelwa amakhamera manje yini uthebe uzohlangana ipaki ngabizelwa amakhamera manje uzwa khona la sofikile la ubizelwe khona la ngicela nje ukuthi kuhlisa umoya hawu wahle vele umoya kodwa ngamakhamera bhuti khona lokho mfethu oshabulisa azange sozuba khona sondesele yamazi angimazi kahle sisi umazi uzala ndawonye. Okay siswami Simbali yebo ngicela uchazele babukele ukuthi usho intro encane nje kubabukele bakhaya. Hayi mina bhuti ngusanele wakadloma sibongo. Yebo hayi umbani ngihlala naye endlini sihlala sobabili nje endlini chaza mhlawumbe ngabe khona okunye ufuna ukwazi kukhona enifuna ukwazi angikuzwa kahle mangaba usithi uhlala naye endlini wathi uhlala naye endlini uyabalula umbali lapho wathi uqashile singazungibizela amakhamera kodwa mbali singazungibizela amakhamera uthe umbali uqashile kibo manje wena uthi uhlala naye endlini angisaqashile phela manje uqashile wenzeni angisaqashile phela manje wenzeni abazali bakhe bahamba kusho ukuthi ngile ngedle imane eziqashi ezindala ekade zafika abaqala lo mkhakha wokuqashisa bafaka mina angisekho empini elofu ngisengibuye camping elofu awuphesheyana endlini yami sekukhishiwe wena waqala ukuthi indlu izohlala ngilinde sisi impahla zami sengaphakathi endlini bathi hawu sebenginika isikhala endlini vele into yadwa ufuna ukungena endlini yasekhaya dinakwe umbali ngathi akafeel safe ngawe ngento ozenzayo kuyena uzokutshela ukuthi yini angayithandi ukuhlanya uzoke uthi umlalela umphi attention athi uphotoza ukuthi zona ziphi ezokuchazela ngana kwethu hayi kodwa usanele njengoba ngikulethe la ngoba angisafeel safe ukuhlala nawe ngikukadile nje ungikade kanjani ngamaphenti ami sanele ngamaphenti ami ngikade leyo sadlula kuyena wena washa amaphenti ami wacela uba mbali ngabona angikaze ngayixoxa ngabona ngathi umsebenzi omningi athi ngikuphungulele ngeyamaphenti nakhona ngeyamaphenti ngiyaxolisa ukusho kodwa kunalamatonga washayayo iyona into ebukayo nje lapha endlini ukuthi lamatonga iyona into ebukayo lapha endlini uhlale nesibhumbulu endlini yimi isibhumbulu usho ukuthi akubizanga ngesibhumbulu ngiyangathekisa la njalo njengamanje enye into lo wayenza bhuti wami enye into wayenza ngafica iphenti lami lapha ekamereni lakhe ligcotshiwe ngezinto ongazuthi wayolenzana iphenti lami usungimangala uyazi ukuthi wawulenzana nephenti lami agcini lapha angazi ke mase sezoqoma hawe mama sesezoqoma ephakathi usengikhandize amadoda aguma aphalaza amadoda uqoma ekhaya lami uqoma kini bhuti uqoma kini uyangixaka mbali uyangixaka mbali
Mengifika nentombi akafuni. Uthi angikwazi ukungena nentombi kubo yena. Isekhaya ukwazi ukuthi ungangena nentombi ekhaya niyowenza ukungcola ekhaya lami. Ekhaya lami unisiqashi. Wesiqashi wena, wesiqashi. Lentombi ngathi okubona asisole into esisenza sibone ngasolinye mina nawe. Usayiphika namanje. Usayiphika namanje. Yini into ezosibonisa lisoline mina nawe? Uthi mina ngithandana nawe. Umngakanani? Ukhulile. Uyamdinga ukhulile angifuni. Hawu. Dinangwe umbale besachaza wamngena emathini esachaza esachaza ukuthi ukubizeleni angifuna agonyuluke konke okukuyena ngaphakathi ngawe akachazeke bafu chaza into engimbizele yona lapho tami usanele umatshengelani ukuqala Sakhirit ungibiza umatshengelani ngikata yena nasendlini ukata mina ke ukudlayo wona mali leyo angisiqashe ifike ngiphike imali vele rent ukuthi chaza mbali umatshengelane uyagquma ekhaya ufike egqume entande ngama-trunk entande enqunu ngikhona ngibuka i-TV vele umugquma umile ugqokile ni mugquma awugqumeni ngani ekamereni lakho vele akumele vele ukuthi ugqume ekhaya vele kwasekuqaleni uqumelane ekhaya lami ubiza idala zasekhaya ukuthi ugqume noma usugqumela mina ngindoda yomZulu usuloya mina ngindoda yomZulu noma athi umZulu iba umZulu kini puti iba umZulu kini chaza mbali hawu mbali ngicela ukubuza ngoba mhlawumbe isiqashi akho lapho sihamba siphele khona ngathi lapha kini sekwenza kwampunzi idlemini ingakho ke ngimlethela ucanga ukuthi ulapho ubasi lapha ekhaya ingqothovu lapha ekhaya angazi kakuchaze dinangwe uthi wena uhamba ngamatrunki uyenyuka ngamatrunki lapha sozenzela nje wampunzi idlemini lapha cha phela usisiqashi izindlu ziningi uphahla lunye kodwa ngeke ngikwazi ukuthi ngijaha ukuthatha into lapha ekitchen ngela ekamereni sengathi ngigqoka ibhluku eliphelele lide yebo ngoba usemzini wabantu lo muntu ngiyamazi ongazi naye masi sihlala la endlini leyo ngikwazi wena usungibhopola ke njengoba uthi uyangazi ungibhopola awungazi mesixoxa kanye sixoxa ngabili sixoxa kaningi lento le kodwa bese ngakho isidingo ingoba ngikufuna ingakho ngikulethela ngithi angivumelani nalento eshoyo angivumelani nayo angikufuni hawu Dinangwe uthi uyamazi umasihlobolweni ngana ukuthi angifunguzwa angimazi manje ngimazi before umbali ongangokuba ngisengajwayele lo mngane wakhe before yena lo mngane wakhe wangitshela ukuthi ayekho right kodwa mina mengimtshela ukuthi abangani bakhe abekho right namuntu ajola nabo uyangijaja mina ngimjaji kodwa manje Dinangwe uthi yena akasaphephile ngendlela akasasiva uyamkopola wena kwawuphatha amempenti khona le akayiphatha yephenti Ngichazele kabanzi lapha ephenti Lifuna nipente lakho endlini yami. Mina ngabe ngibuza wena lokho ukuthi ufuna nipente lami endlini yakho ligcotshiwe izinto. Ngigqoka ama-box anama-trunk mina. Angigqoki iphente, angigqoki idilozi. Lifuna nedilozi lakho endlini yami. Mina ngabe ngibuza wena uqala wangquma amatongi la wena wathi wena intombazane uyawashaka mntaka mawe wazelaphi lokho kufanele ngicela uhambe manje akadingi emagcakini akibo ukwenzele ufefe wena wenza ngohlobo wenze ngalo bafomesho kanje ngizophuma ke kubo kodwa nje konke lokho kunyakushoyo hayi wazwa ngiphoqa shembali right kanjani bafu kanjani ngeke bandla sanele ngoba awuzwa mengixoxa nawe kahle endini awuzwe ngithi ingakho ngilethela mhlawumbe uzoza mawutshela abanye abantu ngoba abantu bakhulumela bathi vele ngiyintombi yakho ngithi mina ungatshela abantu kanjani ukuthi ngiyintombi yakho ungazi ngiqoma manje sanele uthi wena uhambe umpapashe lokushini ba ngowakho uzibethe isifuba ngaye obafuni nalapho ngisamvikela bafu angifuni bedlale ngaye ngifuna bazi ukuthi ngimvikele umpopola uthethe impenti zakhe uzigcoba itaputapu hayi bafa angikwazi amampunge lawo angikwazi lokho ukugcoba ukutaputapu ucoba yimi ugcobe imithi ephethini lami bafu okayo okwangisola ngokuthi mina nginika amaphenti akhe angifuni ichacha ngolunye usuku endlini yakhe wangisola ngokuthi mina ngisina amaphenti akhe mina ngigqoka ibox mina baba wawulenzani manje ubuqondeni mangaba ungena ngele boxer yakho endlini ngiyabizwa ngosisi wakho kuba vele nihla egcine lodwa ayikho inkinga ungena kanjani wena ngifuna ukubuza kuwena ungena kanjani ungagqokile endlini kaMbali bafa uthi ngiwenzele isampuli la ngesilungu base example isampuli la bafa sihlala sibabili endlini uphahla lodwa wakagijima ngekhini zakhe khona la madilozi abagqokayo bathini utongi bagqoka utongi labo
lo nto ngoba awuhlali kamnandi kanje bafo nami ngike ngikhululeke ngithi awuthi ngigijime nami ngombhokisana wami endlini angikuzwa kahle mangaba usithi uthi umbali wena usuke wongena ngeboxa le yakho isiphinde sincane endlini yakhe asiwaye sithi akaphephile ngifuna ucela umbukele emakhaya cha bafo umbali ngimkhathalele ngayo yonke indlela lo ngayibheka nawe ngayikhathalela nawe komunye umuntu wesifazane uyamthanda umbali hayi bafo ngiqhamba manga bafo wayibolo luswahla lo Angifuni ke mina. Umtshelile bona kuvela asekuvela manje kodwa bafo ngiyamthanda bafo Angikufuni. ngiyayithanda lengane bafo Angifuni. ngihlezi ngiyitshela bafo Akaze ngitshele lokho wenza lezi zinto lomsangano wakhe hambe etshela abantu ukuthi mina naye sethandana. bangazi noma akasafili safe umbali emagcakini akibo manje ukama uthi kamba ithima lethu sokuthi umelekelela ukwazi ba mhlawumbe wena Angikufuni futhi ukuyeke lokuhlanya kwakho bandla. Ngeke. angikuzwa kahle bafo nithi nizomlekelela ndlela nina nasaningene endabeni zethu manje nina hlala sibabili phela nombali Mina ngibacelile ngithi uyahlanya wena. Iyangibandakanya nami phela le ndaba le ngoba sihlala nawe awuhlali wedwa phela endlini Iyasangana phela bengeke ngize ngacela abanye abantu ukuthi basisize mina nawe ngoba uyasangana wena. Wena uzongidlongula egcineni. ngidlungula kanjani baba Wena angifoshwa manje alikho iphenti lami ongalazi sanele. Alikho iphenti lami ongalazi. Njengamanje. Ngisafe lapho. kwenzakalani mangaba mhlawumbe sopopolile bafo vele kwenzakalani uma umuntu ongajwayele umuntu wesifazane Izwane. ubona kwenzakalani bafo umuntu wesilisa bafo umuntu wesilisa kodwa angayenzi uyalazi ihle futhi ngisho ukuthi uyadlula ehlweni bafo khona into le meke labheka le Siswakho ungayenza. ukubona kanje ukubona kaningi Futhi kusiswakho ungayenza lo nto. ngeke mbali wena Mina ngijengosiswakho kuwena. unjengosisi wami kumina uyena usisi wami kimi Hayi, naye imhlolo kunini sanele wangazi? Kunini? Awu. Unubona Awusafunda intombi. isikole, Ubona awusafunda intombi. isikole. Futhi ubona intombi mina ngikhulela kwena ubona intombi. phela bekusakhula sakuchelela Uyangichalela ngesihlahla ke manje izwani. Izwani ngisihlahla manje. ayikho inkinga bafo ngizophuma kubo kodwa nje bengizokusho manginaso isifiso sokuthi Hamba ekhaya, hamba. sithi ukubona ngaso ngenye kodwa mase sengitshela nendaba zama protection orders ukuthi manje akusamele Hamba ekhaya kungazingena amaphoyisa ngaphela hamba. uzibona ejikele ubuntu bakhe yabona ngohlobo isithi Ngamthatha kunenhlezi enhle ngikucabangele ngakufaka endlini kanti wena uzongijikela la. Usubona umkakho wena. imamba le inophapha ekhaya Yebo. lalela bafo Ufuna ungida manje wena. uyibeka ufuna idlelani ingane Uyibeka kahle. ufuna idlelani ingane mfethu bafo umdala lo muntu indondo ephapha ekhaya umdala lo ufuna muntu idlelani ingane umdala lo muntu and ngineshow umelala nami uzobe ngaqala ukulala nawe useke walala nabanye before Pho manje why pho mina Pho manje kusho ukuthini? Kusho ukuthi nawe angikuniki. uke wakhala uyamstoka futhi wena uyamstoka lapha eReni ngiphi Zona izithombe zami ke ngoba lezingile. social WhatsApp uthi uyamstoka wena and umshoti uke wakhala ngoba mbali Umshutha ngilele. mbali umfotelele ungene endlini yakhe ayi angikwazi ke lokho angikwazi ke lokho Awu. angikwazi ke lokho hayi Sana angikwazi ngizophika yikho into emele uyiphike Angikwazi manje. lokho. Kunyuluka nje konke vele ekhaya ngoba uyahamba. hayi Uyahlanya lo muntu lo. Uyahlanya and lento yakho ukuthi letha amantombazane lapha angiyifuni. ngibhuka nginendlu Unendlu kephi? Unendlu kephi sanele awunayo indlu uqashile. ngikwazi phela ukuthi nginentombi ngiyobhuka nginendlu Iphi indlu uyazi Nanda nawe uyazi Nanda yabanjwa inkunzi Nanda Nanda ngeke ngisuke nengane kaPP noma kaBester ngiye le Matikwe angeke ngikwazi thina ngomhlambi ubona usisi lo eyintombi kuwe uyenzelani into embi kanjena thina bafo angikuboni kanjalo kodwa indlela abuyaqoqa ngayo usisi ngibuye ngibe nako ukubheka ngalelaso leliya ngibuye ngibe nako Izwana ukuhlanya lokho bhuti wami. kungoba mhlambi umbona ephephile usimanga uzomlunguza emawindini phathe i-private parts zomuntu wesisi angiboni ngalo ndlela futhi ngimbone ephephile emela eduze kwami Hayi bo lo matshengelane wakhona usungena la ekhanda. Manje usungigada ngisho ekhaya. Usungigada ngezansi manje wena. Usungigada ngezansi. mbali wena nohlokoloza bafo mbali Ngene ekhanda lento ukuba manje. umbali bafaka nqini ukuthi ngihleli agijime ngesikhindi singaka agaluza indle yonke Ekhaya ngizokhululeka. ukini impela ngiyazi kodwa umfana egcineni dinango umfana egcineni embali into umchazele kabanzi njengesiqashi isiqashi siba nemithetho wakhona esihambahambe uma siyime mhlawumbe abazali mhlawumbe abazange bawubekele mhlawumbe uhamba aphelephi Kwase uyabo njengoba ngize la kokuhlala nje endlini ukuthi ngimlethe endlini ngoba bengimcabangela ukuthi uzoyapi
uzoyazi ngoba ileli khaya leli jwayele leli la elokishini ngoba ufika ngokufika la elokishini yona ndawo ejwayele ingakho ngimfaka endlini ngoba sikhona vele isikhala endlini abazali bebangekho ngamfaka endlini ngoba ngimcabangele abazali kwakhona ukuthi uhlale endlini kodwa bafu khona into ekusukulingeka baba abakwazi ekusukulingeka ulinga kamaphentisi anele ulinga lamaphentisi uthatha i-advantage kumuntu wesifazane kuba mhlawumbe ekutshontshele because uthi akachazanga bazalini bakhe akawazi ukuthi ukhona la ekhaya bafu manje uthatha advantage khona la asekenza khona iphathi nabangani bakhe bafu ngambiza ngasabona ke labangani bakho laba angibathandi ke labangani bakho laba ngoba benza ukuthi nokuthi wafuna ukungisondela bafa ngaloma efuna ukungiqabula noma wafuna ukwenzani kodwa ila bese ngibona khona ke nami uthi ngeke bathi siyabona ngasolinye naye ngayitshela lokho nami uyangixaka abaseshelo umbhedo lo uyitshela yona ongafuni ukungiqabula ngangafuni usindele yani pho ngabe kade ngaqabula sanele kube kade ngangifuni ngabe kade mina nganginendoda wangiyeke sendoda yami ungitshela izitori engekho ngendoda yami usiyazenza ungitshela ngalo mfana wakho uMabura yebo uMabura owami uMathembijaliti uMabura ubedrive impela yakho yakata ngisebenza nemina garden kaBlue bafu ngisebenza kaBlue bafu ijaliti ngilibhatrola lonke imina garden uMabura ngimbona njalo nengane ehlukahlukene ngimtshela lo engezwe ngikhona mina ngoba phela vele nawe uyayipheshela ufuna ungene ngithi nawe la kumina uMabura right asiyo matshengelane nje ungangitsheli nje le nto sisho kanje mina ngikhumisa ngo8 ngikhumisana wena ukuthi ngomantshengelane namhlanje umbali shem vele bekumele sodlani uba uzopheka mina ngisiyona nkosikazi ungile mbali namakhamera akho lawo ngibizele wona lungile sanele uzibona ejikelwa bobuntu bakhe abethi uyabenza umbali nami ngiyabenza umuntu nje bhuti manje ingathi ingwenye ikhamisile mfowethu ngiyababa awusinabile abantu uba uzolambele kumina umbuzo uthi wagcina nini khona ukuba nentombi ngiyaphephile manje ngobuntu bakhe bethi uyabenza ubuntu bakhe akabazisa abazali bakhe ngiyalibona ke iphutha lami bafo ngokuthi akaphephile ngalibona iphutha lami ngokuthi akaphephile kodwa mina bafo benginesifiso sokuthi mina naye sibone ngasolini kodwa sengaze ngibizele emakhamereni lani liso ngoba wena uzowatshela abantu siyajola ngasolinya before lento naye yazo bangasuyezwa wabone ngazi ngami uwethule mhlambe usafuna ukuhluza umqondo wakhe kahle naye ngelinye ilanga uyovuma athi hayi sanele singabona kanje nakanje wena wabona ukuthi hamba utshela abantu ukuthi mina nawe siyajola singajoli ngizothini mengibuza usilima ngale ntombazane endlini kodwa ini bafo nami ngingavuma wena ungenze njani bafo usilima ngoba ubatshela into engekho ngoba ngikufuni ngeke ngiqome namanje ngeke ngiqome dinango uthi angiphikisi kamba uthi ukwenzele ufefe uhleli under ufefe abazali bakhe abazi manje ngokuwena ulibhubesi manje kodwa manje abazali bakho uzothini bebona la mavidiyo nishawo namanje nizothini manje uphume vele ekhaya manje ngasi mina mhlambe manje azi mengasubiza iphoyisa bafo ngafunga iphoyisa la ukuthi ngingashayela enkani kumbali ngakaze bafo ngishayela enkani bona upopola angifuni uqaba ngiseke ngapopola kahle axoxa lo ufuna ukuhlala lokho bhutami uzongidlengula ngisho uthulele awu awufike nekamereni lami kusuku bafo kuyenzeka ukuthi uyavuka uyochama yabo ngoba phela ngisahlala ngaphandle isole selingaphakathi yabo ngithi ngiyochama ngibona umnyango wavaka umbali uvuliwe ngiqalaza ukuthi awuyileli ingane namahla kubenjani ngoba sebebadala laba benza lefana nabafana endlini sikhona thina samajongo esekhaya nginemvumo manje uyube nesikhwele mangabe efika mhlawumbe mangabe kunokwenzeka afike nomfana abafuka ngiphatha kabuhlungu bafuna uqamba amanga izwana futhi ngangishaya ngisho ngishaya ngangubeka isandla umbali sesithi uyamcontrola ngoku uyamcontrola akana space nguwena ngimcontrol ngimbonisa indlela ngimbonisa inyathuko angakwazi ukuhamba ngalo mina sengimdala kunaye ngomkopola ufaka itafula la bafuthi iqoqile ukupopola nje ngisidlulile kuyona ngisiqoqile ukupopola sadlula kuyona futhi siqoqile ukupopola sadlula kuyona njengoba bengisasho ke bafu ukuthi umbali ngifuna ukumtshengisa indlela kumele ayithathe ukuthi mbali kulela tsheleli yawo yonqobuzela awushuthi sanele kahle ungena ngesikhindi sakho esibhala uboxer ufuna umtshengisa lapha ekamereni lakhe ngesikhindi sakho sikaboxer abafo iphutha ke lelo ke ngasho ukuthi ngabheda ke lapho umbali usafe msiduze kwami mina ngimkhombisa inyathuko angimcontrol umbali alright sisimali yebo umvile ubhuti imamba le inophapha ekhanda ingasefuna ukudinya manje sizwa final words kusanele
Akahambe nje, akahambe ekhaya. Akangiphumele kuze mina naye sihlukane ngokuhle nje ngingakwenzeki lutho kubi. Ngicela ephume ekhaya. Ngiyangisiza ngalokho. Sane uyamva umbali umvile nje ubekile ngegeba kuwena. Ngiyamuzwa baba. Omdingi for how long? Angimdingi nje ngaphinde ebuye Nkosi yami. Tonight mhlambi. Kwanamhlanje nje uma siyekhaya eqoqe imithwalo yakhe ehambe. Awubafa ngisanikwa nenotice. Angisanikwa Hawu. Kahle bosanele. Nenotice. Manje lo ngoba inotice. Notice uzofika ekhaya uqoqe phela imithwalo yakho. Dingi ngokwezenzo zakho. Ushaye wena ngokopola mfethu umntababa ngokopola. Hayi inkinga abafundi ngizophuma kubo. Ushaye wena. Ngizophuma kubo ngiyibhekela indle entsha ngoyiqashela ngiyimele. Kodwa yazi angiphatha kabi lento ukuthi ngibizile emakhamereni imbali. Awuzwa nje uma Yazi ukhona angiphatha abantu. kabi. Ayikho inkinga. Indlela obona ngayo nawe leyo. Baba mina sengihembe ngiyabonga baba. How do you feel? Ayikho butami ngizothola ukukhululeka nje ekhaya ngikwazi uku-advise namabangani bami sihlale kahle ingekho nje usanele uzolokhu entada la netrunk phambi kwami ngiyabonga nje kakhulu. Ngaba mhlawumbe uzofuna umsizo omunye umuntu because uyasiza umsizo usanele enda bekujikele ngaba mhlawumbe manje uzophinde ufune ukumsiza na omunye umuntu. Angeke ngisifundile isifundo sami khulazi lokhu ukuthi ngize ngifihlela abazali bami ukuthi usanele uhlala endlini manje inkulu. Ngeke nje ngize ngiphinde ngivule inhliziyo ngaleyo ndlela ukuthi ngize ngisize umunye umuntu ngimfaka ekhaya. Alright sibonge silithimba layo ivumani film sakwenza sure ukuthi silandele kabanzi ukuthi uphumile na emagcakini akini. Yebo. Usho be right. Yebo ngibongile kakhulu. Thank you very much.